Qazaq for kids балаларға арналған қазақ тілі. Lesson 6. 6-шы сабақ. Vegetables and fruits. Көкөністер мен Жемістер. Сәбіз, carrot. Қияр, cucumber. Картоп, potato. Қызанақ, tomato. Қауын, melon. Жапырақ, cabbage. Sarımsak, garlic. Piyaz, onion. Zımbır, ginger. Баклажан, eggplant. А ще борщ, chili pepper. Борщ, pepper. Шабдалы, peach. Pineapple, ананас. Алмыр, pear. Алма, apple. Қарбыз, watermelon. Апельсин, orange. Лимон, lemon. Шия, cherry. Банан, banana. Жүзім, grapes.